Hello ma'am. Asi July ki tang je ta kawe tang tatu na tro. July ki tang tatu ka. Kang len ju tare ngasi mi se. Ai lo si tau sporting era ka sporting era je ana arrival GD 11 de hobani se class ani chugre. Adu makha ta ka. Sida GD 11 ki question nei na bai wane GD 11 de na ti MTS oigera CGL oigera CPU loina nei na ka du arrival de hoge na to bai wane. Sina mo sporting era nei na ba ha se grammar ki pure grammar ki knowledge da ka oiba. Exam की क्वेश्चन डिजाइन कमाई तौगी खंगन बोइना सी प्रीवियस क्वेश्चन दई सुम खोन पे वानी अदुगा सी मैम जी मुत्ताना 100 चुम नबा होट के तारगदे ग्रामर की रूल मैम दो निसिम दका ओइद्रा अदु तारे ग्रामर की नॉलेज दका ओइ ग्रामर हैतबसिंग दुगी क्लास दका ओइनि सिनि लाइन हनिंगेसी अदुना अनदर आई क्लास अमद ग्रामर जे मकुक्तगी क्वाइ जीरो लेवल दगी नाउन दगी होरगा हदि क्वाइ मको आई तारे को मकुक्त सिम ताकलकना लोन अमा नैना बस सेंटेंस दा होदुनि सेंटेंस ताने सेंटेंस सुम तालकपदि मथंग दगी सुम पारो स्पीच को पारो स्पीच सिम तालग नाउन सुमार मतंग तालकने बको अदो नाउन ता इन तौदुसि नाउन की मखल मैम दु नैना दगी नाउन हाजि कैनो ना मखोगी नाउन वही परेंग अमदा नाउन जि कमाइना यावरी खोली हामना सिंबा क्वाइगी जीरो लेवल हाइतार नोने ग्रामर तमकपगी यानानबा सात्र मोइना नंग ग्रामर तमकपदा यानाना तौगिबदो अंगांग ओइंगेगी को अदुगी लेवल दगी सुम ताखलकपसिना क्वाइदगी नाउन दा यामना मीना पाक थिंगनगनब रूल मैम अमसु लेरिबा कसिन कोयागी ओइबको मनुंग थित पाइतारे अदुगुमा मैम दु नैनरागा द लास्ट ता थबक एग्जाम क्वेश्चन मैम से नैनबा सिगी लेवल बाव हाइतारे को सिगी क्लास वीडियो अपलोड दम तौराने बतु को अदु सोन बकमुदन अदु वीडियो दु येंगागा सुम तम तमना नॉलेज तो हेंगल लो अदुगा सी नमके दोरे एग्जाम ओरिएंटेड ओइबा हाइतारे को एग्जाम की डायरेक्ट क्वेश्चन नैनबा अदुनि ओइदुसे मैथमेटिक्स ता मसिंग ओथोगा क्वेश्चन अमदगी मदु मानरब तौबा मसिंग ओथोगा क्वेश्चन साबा याबदु माइना सिगी सु ग्रामर की रूल अमा से अतोप सेंटेंस वही परेंग मखल मखल मैम दा पान बे याय बग्यान दाइ खोसा मैथमेटिक्स को मने माजो ग्रामर रूल से चप्ति मानबा अदुगा सेंटेंस ओथोगा द माइना क्वेश्चन ओथो हंग याबदु मेस ता अदु माइन सिजु तौबे याय को अदुना से आइना सिदा सिगी मागी ताकपगी मोंग से कमाय तौदुना क्वेश्चन जिंग नैना मतम दा संगिबा ग्रामर की रूल सिंग से आइना ममुता ने एक्सप्लेन तौबिरम मनेबा अदु नोने नो सिंजंगेरा अदु वीडियो जिंग लर्न तौगेरा अदु नेबा तौहंदुई प्लान छि है को क्वेश्चन याम तोय नैनरे मति नंगजो रूल मैम अमा खंग मेंगलानी अदुगा एग्जाम दा क्वेश्चन टेकल तौबु सुंग मकनेबा मैम अदुदि सी वीडियो से अदु क्लास से कानाने है तारे को अदुना क्लास थवायावना येंगबा होरसे ननगी मखा तारक पद क्वेश्चन नंबर 29 गसि ताखरबनि अमुक नोय रिवीजन के टाइप ता आइना हापसिन बै वानी को कई हाबनो टुमोरो इज ए हॉलिडे हयेंग जि सुटी ओय फॉर ऑल पुनमकी ओइना दि एक्सेप्ट मी एज आई विल राइटिंग माय एग्जाम सिदा इरालाइना आरामबजी खंदोफंगमे करम जगह लालेगी से माइसे हयेंग जि मी फुलकी सुटी नि एक्सेप्ट करिबा आई खक्तगी नतना कायदा सोये कमरा अखोना जो हाइग्रे विल राइटिंग हाबिस द लाले हाबनिना करिगी हारिबा विल गुमसी मोजि मॉडल बा को हेदने विल गुमसी कई कोइबसा मॉडल बा को हाबने विल गुम सेल गुम नत्रा मकोई मतुंद कई गदबा B1 इदु नत्रो बाकी अहान फॉर्म B1 नत्रो विल की मतुंदा B2 इबदि आब्रा लाले को विल की मतुंदा B3 इबदि आब्रा यादे विल की मतुंदा B4 दि आब्रा यादे यार इस B1 खक नत्रो अदुना विल की मतुंदा B1 इगदमने हारमेना मे एस आई विल बी टुमोरो इज ए हॉलिडे हैंग सुटी ओई मी पुनमकी ओइना आइदी यावदे कईगुना मतमदा आई विल राइट माय एग्जाम एग्जाम थागने हाबने को केना भाइसे आई विल करे तारा राइट हैंड इरो आई विल राइट माय एग्जाम अदगी आई विल बी राइटिंग हाबदि आदब्रा आई विल बी राइटिंग सिना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इबन नत्रो हयेंग जे आगी एग्जाम तुंगद थबा अमसु मखा सत्र लैनि हारगदी कंटिन्यूअस याद्रो अदन फ्यूचर कंटिन्यूअस अदम इबा सानाने फ्यूचर इंडिपेंडेंट हाइतारे को सिंपल फ्यूचर गा हाइना बने होजि की मिंग दी को होजि कान ददी सिंपल फ्यूचर गा हाइना ग्रे फ्यूचर इंडिपेंडेंट तो आई तुंगद थबा अमा इसम समन तौनी फोंदो ओसु फ्यूचर इदिने सुमायना अनिसि मनुंग अमा इते इबि यारे को मथंग दा हाइज कहनो don't panic, we won't leave you alone in trouble when you traveling with us. Pakhat kano, akoina nang akoiga saminari kanda, nang na akoiga saminari matamda, nang thadu aina have natro. When you traveling with us, subject natro siya,
मतुंग कई लाइबा सब्जेक्ट की मतुंग B1 B4 नत्रो लाइजा बा प्लस ing B4 नत्रो सी लाइते सब्जेक्ट की मतुंग B1 इबे याय सब्जेक्ट की मतुंग B2 इबे याय सब्जेक्ट की मतुंग B3 याब्रा यादे को डायरेक्ट इबे यादे को ऑक्सिलरी बा को सिना दी याय अदुना सी एनी सी इबे याब नत्रो अदुदी के दोरा नंग पाखटकनो अखोने नंग बु थादु ओय अखोगे नंग समिना मतम दा हबन ट्रा when you travel हारुद्र अदुदी कर्म सारानी सी रो मतंग द when you travel हारुदी करी हारनी को you travel with us nang aikoiga punna lam koiba koithokpa chathokpa matamda nang bo aikoina thadu ai aduna pakhatkano haibane mining is yaning brain haija explanation ji myam gyan tari bro toksin ngam bra ngam dabran tharo ami ko mathangda he goes to Simla every year mana sai khudingi Simla saleva but this year he was going to Goa handaki sahidadi wa saibaji agdro मा सही खुदिंगी माना सिमला द सतपने अदुब हंदक्ति मा गोवा द सली सम समना फेक अम फोंगदोपने बको अद प्रेजेंट इंडिविनिटी इबन साना ने को ही गोस टू सिमला एवरी ईयर मा सही खुदिंगी सिमला सही खुदिंगी तौबा तोइना तौबा सुम एक्शन जी फोंगदो कान प्रेजेंट इंडिविनिटी साना दुइनी बट दिस ईयर ही गोस टू हंदकी सही दि माज के दोरा ही मतुंदा गोस आरो ओइद्रो ही गोस करी ही गोस टू सिमला हंदकी सही दि मा सिमला दो सल हाइदिने वास साना दे ही वाज गोइंग टू सिमला जे this year he goes to Simla Goa da satli habne hanaki sahi dima Goa da satli habne sahi khuding dikai satpa Simla sabne hanana Goa da satli ko next question number 34 ai khara kan gi bra question ja adar aina collect to the soigre aduna ne kasu kai di consideration do lai tha dokro her book store flourishes because she picks a good location magi book store ja book store adi larising on store je kedoba flourish abadi chokot pokumang chokot power poduneba business taga sum kanarak power buduni flourish to ba hajuka because mahana kedoba afaba mafam ma khanbagi neba business to bodu business center du mafam charadi chokolidana matang sida flourish hairi bis da landuri bra yemu ka sida sida question je kitang bad question koi ko bad question abadi question phajadre sum thokje sida su yadro magi book store do chokhatli केदोबगी मरमदी मान afam mafam makhanbagi chawkhatlami hogiba matamda oihale khalasi chuma leng khalaje sidal adlan tare adudi maramdi asi pass ti remina si kedora si pass ti tare si pick kari hatara a good location mana afaba mafam ma khan khibana hogi matam gi wari weba aduna maram ma gi business so chawkhat poirami thaina gi hogi matam gi pass gi wari oina iragadim yare aduna tab present i gyaraga na sideji chumalaga sideji mulalanba sidoi chundokbo flourish adi ke dotar present i tare ko flourishes ka magi busto to ke do ba chawkhat poi bu sina present tense iri ni ko b1 na to iri jena si b1 iradi sisu ke itara b1 si b1 na tro adu si flourish sideji onthoi gyaraga na sidal lalangi haraga na ke si b2 ibni na si b2 onthoga pixi ke daba mana onthok pam je ani sure ko aduna si question je kitang controversial oine ba kari har maiza magi book store du ke dore flourish kuma chawkhat poirami because maram di si pick a good location ed tapaji oigada ba si chuman garagana aduna tabida asidai sida si onthoga si pick si sumala thamase ba man afam afam ma khanli aduna maro mai book store chawkhalin isam sam na present tense de irasu ya ba ani maksi e ko adu sentence de correction to ya ba jaga ni yausin ma kitang controversial oini si question ji ko mari marang thang na ni habani daina ji sina next si question ji ko kai hanu se yo si kai habro they eating sidadum iralai sore they eating 3 apples after last night's apple dinner ngarang ahingi dinner du matung na moina apple home sab na tro they eating 3 apples sai they eating ya bro how give last night pala magadi ne yet hayo past we rodro last night abasi past time na tro tai ja how give matam ta amine ke doctor ha b2 di it ki di ke no b2 je yet na tro akona sarami apple home sarami ke do ba ngarang ahingi dinner matung du hai dun ya bro sumana next mathang di dad will you get me a box of crayons crayon and angang drawing yang na buduni ko on your way home yum halak pada lebi rakira teacher told us yesterday ngarang ojana hairami you must bring
a box of crayons with you to the drawing class. Drawing class ta nang crayon box ama purakadabni, or adu natragadi I will not be let you stay in the class. Ai nang class ta changal loi ya holoi habadune ba. Kari dan soiri me am gyan tabro. Ha. Sida I soiri se noi da ta kraman loi khangna me. I will not let will gi matung da kai lakani. Not obviously negative same yaujan mane will gi matung lak tu ke no be natra laija will be mathang dam let la ba b habis b1 i let habis b1 double b1 is le yadre ko adu si b1 je b je henje lebsi si lok thokraga I will not let you stay in the class ha ga da will gi matung da b1 igani habis sume si b1 ni ko will gi matung da kai in ne ba will gi matung da b1 in ne am natro adu b1 do sisu islame ba ko double b1 b sana de ba adubu example amaga pirake si landro sumam taro I will be happy if you come nang la ga de ai harau ne sili sumra lamra sumya kai gya will gi matung da b1 la ko happy as adjective ni double b1 oibra oide ko sidi adjective ni ko sida dem ke dora b ji b1 let's b1 ani so le b ji sana dreba ko I will not let you stay in the class ha business sunga da yare ko mathang di the seal used by the warrior have been one made of strong iron warrior ai badi lan songner ba mi du natra man pairi ba thang ngak thokna ba thang ngak na ba sillama paidana makut namdana thang paini makut namdana sillama paidro thang yala ko ngak thokna ba ma adugi sil do warrior na pairi ba sil adu ke do he no kai na samne ba akan ba yot na samne hem natro adu subject krai no the seal used by the warrior asama subject ne heda na suma asama subject non equivalent hai bu na group of words na subject oi bu do the seal used by the warrior have a singular or plural karma person way am tharo third person way bro bro first person da I go gi lere second na you lere adu gi lemori ba subject khudimuk se kadai singe ba third person gi singular subject natraga plural subject ta chingem natro asida lere ba meaning je singular chen bra plural meaning chen bra yo the seal do kana sina ba seal used by the warrior matang mana maru iba mean the main meaning je kadai da lege sigi main meaning je sinatro main meaning je sini adu sil ni wahina sina ba sil adu ha bani adu singular ne third person singular di have se ya gadro yaro has i roidro has been one made of strong iron haiduba third person singular subject mamang do has i den have i ya bro he gumba si gumba it gumba mo sinatro third person haija moi matung de kai lakane have ingdra has ingdro has i roidro has i ne understand do idana adu sa mane moi matung da yes in ngane ba ko mathang de she have left by the time I reach home ai yum yo matham de moi di salam le have natro kai de soira hoi to i de ya ai ni i da thar phaja singular subject mathang de has in ni ha gi da na si mathang de have is lambai la ma natro she has left ha ga dam ne ba yam simple way ko question lai mandro sida grammar gi am class extra ma am to ru bu matam mangadra sum khan bai wani aina wai adu ba son ma satra ma am lai re Nuju son bi yauri Manipuda I used to viewer me amal to so English grammar am son bi am yauri ma khoi khala dum ta hoi English medium ne am tama mina ma am de heram ngani ko ahi ba mi sing du di haijarasno ahi mi ka chu video yeng waina tra hai tabuduna ba ai video du thire yeng tuina moi khallaga dum noi gi su khallaga noun gi makok te hor ta phi dum torkane ko yara keep silent look at the blackboard all of you. For the last 3 years, Sunita had been running private hostels near this university. Noi khuma kadong ne noi ju khara khumo. How gi ba sahi kya room se 3 year room se Sunita se ke do ba university manak ta kai tawragli ba ha private hostel sala ragli am natro how gi ba matam da thaba ama sum tawrak ba hojik se dum tawra lai ri ba karama tense ni khang bro present perfect continuous tense to ngarang de nung suraga hojik suru le ramadi ke do tare it has been raining since last night hai du ko ngarang ni nung suradi has been raining hai je it ki matung de has la ani ko it has been raining hai je has la ani matang bin tapani matang da before raining hai ji la ko du ba sida had been irak pramana had been iragana past perfect continuous ne ba
haugiba matamda nangna thaba ama sum maka tana sum sathaduna tawduna lakli haugiba matamgi ko period matam amadagi horaga matam ama bawse sidasida nana wangangi matamda hogi matamda adu bawda nang thaba ama sum sathaduna lai haragana past perfect continuously igadaba hojiki ni gadaba hogi matamdina hojik po yoksile matamje hogi matamdagina hojik po tashinna bhaji karama tense ni khamra present perfect continuous tense idine yana ko ja ai noida thamarom ji like talai harad ke ne I have been hai ni had been nati I have been hogi matam pale na khone past ni have lai te adeba I have been teaching you since ade since one for one man hagadaba since haragan akak na matam takadaba since haraga July 1 haitaba domaina akak na matam tagan since aduga tha amarom taglali haragana I have been teaching you for one man hani for have ways sinadaba for ko hadi period kumba duration tagana akak na matam de tagana since sinagadaba adu suru lei ko yam gyan taribra adu hesila aladro Sunita has been salaragli hojisma hostin salaragli have netro university manakta mathang 11 dadi the old man think his younger daughter was mocking him nok na buduni ko mok to bingo nok na budune al wor nu pa du khalami old man has kai karama part kono person da legi haro karama person lai subject sida tar pasangi singular da natra third person singular subject ki matung da b1 tapai ko adu matam chupa da b1 du s natraga yes ta point na si rule je ai phanam tak pa yaw gre repeated oi ko yam toina hanjil ko si rule je aduga word on thok pai wane ko mathematics da anka wak number on thok hang ya badu maina si ju on thok hangine si rule di samana ba takre me natra the old man kai hatara things khalami hadu natra ma ki younger daughter masanu pai dunu ko mangonda nok nei na khalami ham natra Then Naira have been taking dance classes this year. Have been taking daurak leb natra. Handaki sahi ji ma dance class li hai duine ba. Salak li sana bra. Naira have been taking dance classes this year. Kai this way ni? Have I bro music no and karama per subject sing se third person subject person khado pasi mu lai badi no le roi ko I go we go are gonna pass you are gonna second atai le mori do third person ne aduma any le ramba subject to kai hai ni ba hauki du natra ga di third person ne aduga singular are gonna third person singular plural are gonna third person plural adu nai raj mi mami natro noun ne ba maji singular noun ne aduna third person singular subject already kai ni hojita ig du he she it ki matung da kai ine hage akhoi group ta yauri ne basi naira haiba mi maming ga se ko moi matung da di kai lakani has ig ne ba have ya de ba ko adu has irani myam gyan tari bro landom du khange da na next roi dure the instructions on the bottle say bottle yauri ba instructions sing du na instructions sing du kari hari ba instructions sai ko kaya ba open the packet and pour contents into the hot water packet to hang do aduga madu the yauri ba do hot water da haijil lo have natro kai this way where is the inner part open the packet hang do aduga haijil lo have natro haijil lo adi imperative sentence natro same ja thauda ba gumba sentence ne ba moi di kana na honi imperative sentence natro hojiki do nongi bra lebo nongi bra skida देखो imperative sentence e ba ke no b1 mang thadu natro ha b1 plus kari object laktu natro du the wa kaina da na thawuk tu taw ga na dro sida subject ka na you natro omit taw ha da na du sim b1 hau ne ba adana did the wa ka ha ya bro did the wa ka ha ya bro la le ko si chumi ko aduna b1 hau ga da ba b2 na hau ba ya bra लाली B2 हो गया देखो imperative sentence है B1 हो दम ने माजी थाउ तो तौरो थाउ दा बसे थोंग दो हांग दो open the door है देना हाँ हैनुक जी साव दिखे दोरा eat this mango है रोइद्रो eat का है रोइबा हैनुक जी साव का है बजे eat this mango है रोइद्रो
eat this mango hay roy ko adu mana b2 sina ba de aduna pour si lale ke iradi sum diba p o u r pour hay ga mem kyan tarbo pour ay de hajin maduni ko akoi laira bagi pour hay bam nei dena adu nate very few animals was as faithful as the dog hui gumna sa khara khakta ni ke do hui gumna ke do ba very few aj khara hab natro ad sa khara hab ni na was I abra singular plural sia plural natro karam person no se haro third person ne siba sibu third person lo mani ne natro haima I go we gonna first person you na second person lemori me third person natro adu si third person ne ke do have to ba haraga ne ke do we convenience one hariba convenience tu lehen lo kenda raja suk lai burun jiba adu di ke lani wa saro ke lani tu dia we are high ne ba understand to ko mayam khang na bani na otang yam lai dro ssg di gida thus kangaroos eat ko what does kangaroos eat kangaroos ka isage they are quite strong mokhima mapangan kalli habne ko degree khal ta koi one quite strong they are quite strong mojiam kalli ka isaja no sine ko aduda sida thus have se kari gino kangaroo have se subject natro magi bab ne lai ji mai mathung da si subject ni ahang interrogative sentence sobagi bab tu mang thabai natro kangaroo ji subject se kari no karma person le hoji kidom nisingu subject ke na person ji to en yaw dorobne aiga we ga natra ba you natra ba thar person dum haidau le re natra thar person the plural yengom yes yaw bro kangaroos ta kangaroo sing haida ne kangaroo yes yaw ko kangaroo mayam ne ba ata thar person singular subject su natra si plural natro thar person plural subject mamai da ba mamai yes ta pia bro ya de ko adu te ke do tara what do I ne kenda praisa adu nataba kangaroo ka thai bor me 10 yaad ba understand to re ko mathang last one I think India will win India na soin thuini the 2020 cricket match se thuini kadai dalali simthiu kana lam do aina khali India na 2020 cricket match tu thuini na kai de soi ha arama chum thi ba phang traba adu de kadai de chani khamra no irada lalam radi ke doni sidu khone habane lalam madi arama jaga do khotui natra si arama yo bro ana haramina lalam do malam bhaine kan medes lai raba aina khali kaim soidre India will win India na thoi gani na the 2020 cricket match ado yarba understand to re ko arama yaudre adu tagadi sini mayam sporting ira je sumaina no mai question trawa gumba du suksu soidu bi class ama yahol lani sima lera on the other hand hojiki kano dumaga gramagi wari han loison ki ko gramagi basic tu takba basic te hora takba ko adu class to mas adum pirani haitaba sing ne yengo hairaga di adu yeng sare ai haitaba ne yamale coaching lak pi du se haitaba gi ngakte ne coaching lak to hairaga ki coaching lak te ba adu haitaba gi mong tak tare mem si kanari notro okay